isinjiro nuko kiragiro cya mukuru w'ihanga cyabire kiri ngo abasirikare batandike kumbeka ibintu bya government n'ingashe byombeko bya government. So district isinjiro aho nawe kachakira cyo yatandika ko batandika kumbeka kandi ngo district isinjiro yonke yacyakire wano rebo mbishame yonka mbaherize na ebyombeko bya Makobore High School eriyo mu Rukunjiri kandi nayo bakagenda bajombeka abo kuba yabwire yasire kunonga bajombeka koko kureba badigaruza mutindo. So district isinjiro babire munonga bombeka ebyombeke byo mu marwaro ya IPD na OPD ebyombeko by'abarwire bakutegereza mu njinga bakakira mu mbazi ninga bakaba admitted omu health center za kashatu na nezakana. So ekindi mu district isinjiro na munonga bombekiro oburaro bw'abashaka. So ebindebe byona abebembezi stakeholders bo muri isinjiro kubashikane bagira ngo amahe bwakira nk'umunonga ba contractors abandi abo kuba ba contractors abandi kurigira abebembezi muri isinjiro bakunda munonga magoba mingi koko muhereze kintu cyane kombekera neza umukaga twara umwaka ubundi banagahembe mu bagenda rero ayijya kubuza hakabaho kirero mbena center za district zufa na center zo mu mushoro konga kandi bagize ngo UPDF yo nushoti yabaho yo mutano ahabo kuba ngombekero mbwire ne center biha honche kandi bimene nuce washika hagura undi bawo kabuza abantu aho baburijo bakugira ngo aba bantu mazima bine nuce tuyeje nabo batombekera kandi bace ibintu bitombwire. Rero bajuri ya UPDF nayo negira ngo mukuru w'ihanga niwe yasumire gutukora mu rumobu tukubasa kumushwaza kandi ito tukwenda amagoba garengine mukaba banda abantu abo ko boyihire heki ito turiyo tukora government. Yes. UPDF nije yombekera district so government mweni byo turiyo tukora imirimo yito nicyo bari kugira ngo shano bundi ito tukwiha hakasente kinji konka nabo ni kigangwa ngo boto bari kubiha ho mushoro ngo mushoro gundo boto bari kubiha ho mushoro ngo gundo ko bari kwiha ba contractors abandi abantu abine business zabo nk'abantu zo kombeka. So nabo nicyo bari kugira ngo katutari kubwa ho mushoro reka nitwe tukore ki reka akasenta akakachindere tuwihe ho sente zo kugura materials shana neze tuzo kuba tuzaho nk'abantu rero tubakora mu Rwanda. Babare mnonga Ruth osibe kurungi dia. Gari. Okay. Chibi West program yitiyasuka. Program yitiyasuka tuyizire twaretamu akashushuruke okugenda ombyanga byawe tukakuletera ebirikufayo nabwanyuma okongera kubimanya aho TV yawe. So izoba turi mu district Isinjiro. Turi mu district Isinjiro twenda gamba ahantu eyihe ya UPDF. Konka omurundo ogu twenda gamba ahashika cyabo echa Engineers Brigade. This time twenda gamba hakubana no kukuma usindi twenda kugamba Engineers Brigade ingashi ihe erukombeka. So ihe erukombeka district Isinjiro nemwe district eziri mu birendera izoba ezitungire umugisha wo kombekerwa ebizimbe bitari bimwe na munonga iby'amarwaro n'amashobero umuntu erikombekerwa ihe ya Engineers Brigade. Izoba n'abakuraha babiri nyine umwami amazina gawe n'icyo gukora. Amazina ni Engineer ayibazwe n'ishikaki ariko district nyine nodijo ubu manyandunga
amazina ganjye ndamanyata arunturahi kandi ni ishentego ningo kweta governor wa Isingiro district. Okay, abantu mwabamanya nawe tuza kugamba aha engineers. Okay, tuza kutandukana chairman wa district. Chairman wa district iheria UPDF kubizira ha district y'Isingiro. Nicyo cyakwizira umutwe ukabakirota kubahereze kubakira batandika bakora bakatandika bata kandi imirimo hakenewe. Ya icyo kubanza cyabibona abakoreba TV West engineering brigade na contractor kabandi. Icya kabiri hariho presidential directive iri kugira ngo tuhereze imirimo ba engineers aba UPDF abari hasi ya engineering brigade. Kandi icyo Isingiro nito batandikireho gukora imirimo yabo yo komeka na munonga y'umuhereza. Kubizere twakomparinga isente zibara gukora twakomparinga n'abandi ba contractors twashanga ba engineering brigade bo isente zabo ziri hasi ho ukukira uningo kugeragereza na contractors abandi. Ikindi twashijya ngo reka tubageze se tubahereze turebe baratwora ko batangiye kutwora amarwara ko batangiye kudoga amarwarana bahinduka burungi munonga kandi twareba hatari mu rwacu twashanga musente isitwa tubahire ukozesa nabazikosaji bagarika bakora icyo kweta giving back to the community kugira ngo wowe nakanta ko kwenda gukora amwanya y'abaye bakora mu rugo rwabo no bashaba bagarika bakongerera bo tubakorera amagoba ukwira ngo bari yakora uheza. Twashanga ngubu nabakozesa munonga abakugu babo ba engineers kunga bagarika bahereza imirimo n'ibindi biki materials nyingi bazugura mu cyaro ariko kwamba bakora abantu bitu bafuna amakafenti. Kandi twashanga ngo umuriko dezaho twakorire nabo ni tubakoze size kini bakoze reka bakabara kushishura ariko abakoze sabakoze kunga ba contractor abandi naheza gukora mu muguwa umushishire sente zona ukiza kura musigara mutongana sente kamutaraza shira bataka basigara n'etumbu itakatara tungire sente zitu hatoshanga ngo ija ba IGG ninga bandi kuza kuchondoza ibintu byageze. Ikindi ukora n'intumbu iki engineering brigade ko kweza kubaho mu basayininga contract baje kwatomunga ibintu bitu bira bakorumbuye kandi batwasa ruguri biri kukubiri bagarika bakoreka ngo sente no manya nibachara kuzerete za capital development omwezi sira kwija umukote yawe obundi umukote yakasha hatoshanga ngo okuza kuronda ugarako procurement process ko na contract okuza gukora kuza kumuha sentezi kandi nizikuma account ya district ubundi financial yane closing sente bazigaranye kuko ukosa engineering brigade sente tuzugarakayo abon tuzukwata tuzubashishora mu rundu kumwe batkorera ibintu biri. So ingwa hina yakirire engineering brigade mu district yankoreye ibintu birungi kine kingu kigamba kandi netkorera turukwenda kuyaho bo ikizo cyabo ikibine gucimwe aba engineering brigade bo no kugira ngo bantu bakora abataka no bareba ngo bimbecerwa amahi bo barakumanya ngo wabombekera ni district abantu contractor nkabandi cyokora ni uwo yajoro muramuro kutubuza waje engineering brigade kumwatungira umugisha yija kubombekera ngatura tundira umugisha engineering brigade kuja kubombekera kuye hitwe tukenda ngo tukorere ngaba contractor abandi turebe ndanso iri hagati yo kombecerwa amahi tugihana na naba contractor abandi so baba bari mu cyaro bombeka hata badobora kuma mu chairman wa district na council no bayombeka hata mu brigade engineer abasurukare batwombekire ejo ni challenge yichandiremo ukashituru gukora tukora ground breaking tushobora abantu bita bantasha uniform bakireba rutanga bajyanga hatotanga ni rino twombekera ngo neka ngo neyeba ukize kwashama kabombekirwa rongore kare ngo tuende cyo kutugabara mu UPDF yerukwa so konka echo abantu ndije bacitegereza parankora abo kubantu korengana kunji nabo okay bare chairman imaba bire barinkanye oko hatu mchimani chairman wa district na district at large
nibo ba contracting ningashi nibo bakureta aba engineers brigade bakabaho mu abamahi twabahereza umuntu bakaza gukora n'umuntu yitu mwini baba ari abakozi nabo n'abakozi bitu contractor kabandi kandi bakaba supervising tekeza ko timu zitu zo bano sima na council tuzo kusinga chairman na kwa na council ati ni mataka akora nyeka ni kwa na council za council mu bitu bindi mu technical staff ne heading akao erumba head ba department y'abakamba mu department ejo erumba councilors ba district erumba ba chairman rero sisiri banje abahansi abakutereza need bakuja mu twenda mutombejera so nureba une combined effort mbani katugende aha mu mbecho kuru wa district age engineer emirimo yeji noza yongereye orebuzane hatorebuza UPDF koko banorebuze n'umweji norebe ya standard ninga nubakora gadevengariye ukebya kugira ngo binde bya government ni total government buri katubate restaurant emirimo yeji yewe bari nangwa tubakora gadevengariye engineers brigade go kwachura it is an engineering team. So they are engineers in Kyiv. Konka emukore yabo tindi kutana nayo kuko nakushoborire ni engineers nkitwe icyo okuba ari gukora tukugira ngo ho wagira ngo ni engineers brigade ugateka mu uniform. No, they are engineers, they are professional engineers. So batari katandikire nitukora agreement nabo tukora engineer wao bavuga tukora babine BOQs, bills of quantities, bine drawings ebaragama jawata tukora konka ekindi kubasa kubasimaho buri kimwe cyose tuteye kumba handi icyo twetaga ngo tukora icyo jawata bakora kandi ikindi bine mu discipline ko kukimanya they are trained officers. So ishayo na tukora implementation wishika honka engineer azo jike tutwahire agreement sezo supervision yekorwa district ngashi Mr. Chairman ku yakuganda RC5 icyo kimanisa ngo district council na technical staff required district engineer. So anytime point waza yongira supervision ukajya tubishi ataterera they have compliance mukizangana mutereza ki kukuchemeye kuba kiri ombanike icyo gushanga final product yabo nerga muzibeta iri yamuri product ya misi twandikaho omanogo naza ko yanjira amazina no kwakora rero n'abantu batukuze amazina Dr. Edson Tumusherure ndi gukorera iby'amagara muri Singiro abakwetu mu Rujungu district health office. Kandi tugamba hegere ya Engineers Brigade kugana ko district Singiro cyane n'ibyo yaturabira mu kubizire no kubatandikire kubombekera konga twashanga umunonga twirendiyombeka ebizimbe ebyo mu marwaro n'ingashari y'amagara echane echabintu cyuho bwirobo abantu abo badakwizire na hati cyuho icyo twenda gutereze naniwe kugira ngo babire nbombeka ahansi ya department yawe abantu aba mbere mu twarizana n'ingamba twarizana bari munonga mutebekanisa wa program icyo kubanza ni insima government yatireho ukurizana kurungi rero na Radio West nayo ikishyiramo kugira ngo duhurizane n'abanyarwanda abandi abo kubibika bitabaho. UPDF ningashi abanyamahe batwirinde batumbekera kumara nk'imyaka 3 aza batumbekire ibintu byinshi munonga birimo OPD aho naho bakuraguriza bakutaha ebizimbe bikurenga 10 n'ibindi inpatient ward aho naho bakurara bakuraguza
nabyo bisimbe byarenjire nkamunana hamwe na staff houses nabyo byayikire kikuni okombeka kwa UPDF icyo kubanza ni kurahukaho icya kabiri ni bombeka ibintu birungi munonga mbwenu bari self driven mbwenu niberebera nubareba kacyo just nabwo kwikirizana ka itukuzayo n'aba politician bakashanga ibintu biri nkoko byarire bitebekanisiwe icya kashatu ebizimbe byabo birya ha sente za hansi kusinga izaba contractor na chairman arya so ne bombekera ha sente za hansi icya kana sente zabo nituzibaho mu rundi gumwe ahubwo kuba ni government tibakatunyaga kandi kanana bigambe bakora umurimo n'abagera ngo bakora umurimo w'umurundi so ni government konka contractor was kwatugazimu ntakanda abatakaje n'abashisha abinji tibakumarira no bagumane bakora no bahayo ni kwe chairman konka aba UPDF no zibaha bakorera umubwire uke ubundi na contractors umushashura ukiza kumusashura banki zikwata ngo yayinerone atosanga yaza kurona handa gasente ukuza kiriya ubu bari chairman konkeji ejuno unoreba ni government government yamaye eri gukorera government ya local government na ya RS so aho noreba waba no yekorera teaching nkori kupakasa bariya ni bane bapakasa nibenda mago government tekweyenda mu mago so ni bakora umurimo murungi umubwire buke tibakuteganisa chairman na RDC mbwenu ebintu byabo bihwa twena tukundine kandi nabo barije nabo ni batukunda ni bagamba nitwe kurungi wamugambira uriya ni afande kunka wamugambira nahurira oti akatereza na hati bagizire ngo nebibayombekere hagira akashoba n'ubwire bwabo bwawireho nabwe tubagambire barebe kubabasa kututegereza ngo kuba ni government ahandisho Dr. Emyaka eshatu ashemeye kubare yombeka n'ukoze sasafari n'abashaka bawe imbaraga yombeka ibyo tihineho okwetomwita kuno kwabiriho nga okwetomwita kabiri nabwo ari kurabo wa mukama wito guceyamani abo kuba ebintu byona obo kushemererwa obo kwetomwita ni kurabo wa chairman so nyoti nece nkahurire kandi nawe urareba ko ari kwikeza muti nece akahurire urare Dr. Chairman abantu perfect ganariga UPDF hindure iki now UPDF munonga icyo kongera amahari no muri monitoring na supervision kugira ngo bantu bombeka project manager nabaye n'umwanya muhango hatwa kubaye n'umwanya muhango ushanga yakuza mu district zindira n'ahandi baba byasiga abakozi abo ubundi ushanga batakora na n'umwete muhango ninga ukora hapesi yabari aba engineering kuri bakora so igenda kongeramo amani supervising ikindi nicyo kureba ngo twagumuzamo twakoragura mu breaking nabo kugira ngo koragura mu breaking abataka bamanya ngo kumbeka ne district kunkati kuko butagikoze abataka ngo muhegizire kutumbekera babura kumanya ngo amaheno contractor ngabandi kandi ubundi kambuzo tukandaza district zindi zukasita korengana nabo aba districts izikura zitakwenda ngo aba UPDF babombeke cyo nabo kugira ngo ba contractor ba engineering brigade butubini kintu kidogo cyo kuteka mukatuka Dr. Nabi ufite mukatuka ngaba contractor abandi hata babo mukubaha sente zazaza kurumuru akwatuze rumako
hatwonkaza district so nezindi kugira ngo ninjira ngo ito isingira kwitoro dende bakoze hariho gukora ngo engineer wa engineering brigade ninga mukama project manager ngo yasera imitwari 10 ngo n'amashitaga cy'amani ibyo tubiro sente zona ziba zigeze gukora abantu gukora umurimo wo kubaga umuhire ukuri mbiwocuza icyo kurebera ahitwa kubentombeka amarwaro ashatu ninga amarwaro abiri kuko saba engineering brigade yombekana kikubaje mayisa musente zabo zijya hansi okukiriza aba contractor abandi mweshatiwe no humuntu utakwenda kutubura so itwisindira kutwashitamenga kanso twikirizana nawe kinisa president ngo engineering brigade je twombekere kandi uko twagezise tukabindi tugiye kwasa tugiye aho umurungu yakoze riko kungabo kutworaki no kutwora kurungi ngado kutukuya kugamba atari ubweto umwita atari urwanje kotanyo ko endo kututa y'urumuri yakuba utuntu tumango cyo bakora n'cyabone cya government bakoraji ati nchukuletera isingiro negumane bongera namwe tube proposinga itenga district y'isingiro na council kugira ngo na contract sezindi zoro obaneza education obaneza production bur contract yona on district kihereza engineering brigade abo ba engineering brigade ko kugihereza contract sezi kibasa mutsa kutubura projects obyeho ko mbeka amashomero mukaga usakombeka manana kukombeka amarwaro minyo so ntuci twiremu ngakaso ya district ntendangu umishoko tije turi mu twashitaba nabo barize kwereka kinta kumanya capacity yabo okubahereza za projects zona nyingi zose za district za developments kandi ukashanga ubundi barema okora abo sente nabo butagira sente kandi kindi kingo basimera nabo kwereza abana bitemero hari hayibayo mbecera itwagire umukampu yabo nushanga mama mahe abakugu vena babana bakajore balance bakosa abantu bitwa contractor bari ba contractor babandi bihugu urangu bihuza districts zindo urangu abihagahi kandi bari abanyabuzare babo n'abanyabuzare n'abanyamukagore mbwina karumuni wirozo kungwatara hoku ubashanga kongara n'umuntu wanje muntu we umutaka kakuya hakasete hariya agora kasabuni agora umunyu ashashora umwana fizi n'umuntu we yarwara amutwara hirwaro ningabona ezo kumusihirwa reza kapiki ningabona tushi ningabona ikindi cyo kongera so shiretere site za mu saturation za mu district ati to twacende site zitu za district yisingiro kugira ngo site zishora heba kashiko gura umunyu wagora sabuni site uzira engineering brigade ikimanisa munanyo waroko rofi uri wo musho yatahamu naho bagumuhereza district ya yongerentasi konga hatwa bari waheru nakora nakuteka mukono ngukora abacayini bamara bateka mukono bakwata sente z'abazigara wabo hati economically tugira mwa so hati tuntu umurimo yitu ya district tumwe tugereza aba engineering brigade bahabana bite umurimo sente zukwera mu district muzereka kushobora he n'ikindi chairman tibaranyaga abo bana buwagamba tukaburira imishango babanyagire konka abandi ba contract banyaga amabarahagira kuko doctor yagabira amabarahagira mu office yanje rero ko kuza kumweka kasitaba yaherezo mu rumogo yaravuga ubwiye bwa bwire hatuwe atanga kureba gikembwe hagire ureba dafiriyo ashashora abana dakine buzubu abana bakabanyaga abantu kasitoba kiyaga kwase konkaba borba making a sure ngo yaza kutaho mwazo sente zaziye nanga hakwiha materials umuntu hakwiha materials ya matafari ya umusheni ayiha amabare ibyo koze saba musapurayinga abo nyine baba bashashwire konka twine mishango emyaka 3 nyuma iba contract abanyagira bataka ayembi ha materials kandi sente bazitwire so nana ba contractors abandi bindi tukabiya himero tukaba practicing dofta mu cyumanya fatantiwe abo ushuma bwawe utagaruka ko mu district yitu iwabo abo kutakora mu yito kandishiriza utagaruka konkaba imyaka 3 yitu amara nayo nabombushwe mazobushwe gute no bugenda okay baba bakuru ejo mu bamushera kuzara abana barugika doctor akazaranga chairman nganye akazaranga Rusi ato mukazi ngo no bingo wati audio bya engineers brigade n'abakuru mu district sindireba kubagamba ko kamwe wanchirize nsingo shinsa president abo kureba hari president akareba hari cabinet yamwikiriza na parliament yachara byaho ico kugira ngo tukosama hegi tuga Uganda nabuga tukorera imirumo we bari president
hangara twinkisingiro twesingerera mu buzima. Okay, twatwine abakuru mu district Isingiro kandi okusima kwabo makura kiriya nawe amahe mamwine capacity bagira ngo imirimo yako ni pamwe n'abandi baza kuba considering ni program ya simka kandi akana kashoshoro cyane tukoze mu gicika cyawe terayo amakuru Hakuba haruna charity bogo chairman amazina gani